Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje futhi sokwenza ezinye iy'bonelo. Le nto bayibiza i-solving u-30 60 90 triangle, ama-angeli noma amacala ahlukile. Ukhumbule phambi kwethu kuthiwa lapha solve the right triangle shown below. Kuthiwa sixazulule le right triangle esiboniswe yona unxantathu loya ongaphambi kwethu, kuthiwa sixazulule yena. So ngifuna sisebenze ngo-y ngoba i-angle yokuqala sesinayo ka-60, sinayo futhi neyaka-90 lapho kusiya ka-y. Angle y wethu sothatha u-60 u-w esinayo laphaya degrees simhlanganise no-90 degrees esinayo kwi-right angle yethu kumele alingane no-180 mase sibahlanganise bonke no-y ukuze sithole u-y sizothi u-150 u-60 plus 90 u-150 ulingana no-180. Sithi-ke zombili uzihlukanise ngo-150 uthola ukuthi usala nge-answer engango-30. U-y wethu u-30 degrees. Phela lapho-ke le ka-y sizofuna-ke manje amacala laba amasayidi ka-A no-B. Funa-ke uzicabangele ukuthi sizokwenza kanjani lokhu. Sizosebenzisa ama-Pythagoras theorem, sizosebenzisa konke ama-trig ratio, yonke into ebesilokhu siyisebenzisa nongayicabanga. Mina-ke zimbili indlela kakhulukazi makumele sithole loya A loya u-A wethu ngingasebenzisa indlela ezimbili. Ngizonichazela nje zona ngenkathi nisacabanga nina ukuthi sokwenza kanjani. Njengoba ngisashilo nginikeze imizuzwana ukuthi nicabanga ukuthi sokwenza kanjani. Mina okubili enginakho singasebenzisa lama-degrees angles esinawo ukuze sithole impendulo ka-A neyaka B, noma sisebenzise ama-trig ratios abo-cosine, abo-tan, abo-sine. USOHCAHTOA sihlale simenza njalo, yibe singabasebenzisi. Engiyithanda kakhulu yileyo SOHCAHTOA, asebenzisa ama-trig ratios o-sine, o-cosine no-tan ukuze sithole impendulo ka-A leya ephambi kwethu. Sokwenza kanjalo futhi naku-B. I-angle mhlambe singayithatha ukuze senze lokho. Ngicela sithathe i-angle ka-60 degrees. U-60 degrees kuye esizothi sisebenze ngaye. Ukhumbule ukuthi u-10 wethu i-hypotenuse. Qala kumele simbone njengo-hypotenuse. Ukhumbule i-angle ephambi kwa-90 degrees noma ibhekane ne-90 degrees noma i-angle ende noma isayidi elide kunawo wonke amasayidi esinawo. Ke le elinye isayidi ngaku-60 degrees kusho ukuthi lona kuzoba u-adjacent ngoba liseduze, alibhekananga kepha liseduze, iseceleni no-60 degrees wethu. Ngakho-ke sosebenzisa u-SOHCAHTOA wethu. Yiphi esingayisebenzisa lapha ku-SOHCAHTOA ukuze sikhole ukuthi ukha wethu uye singamsebenzisi, kusho ukuthi sosebenzisa ucosine wethu ka-60 degrees. Cosine of 60 ka-60 degrees simthola ukuthi uno-adjacent over hypotenuse. Adjacent oku-A, hypotenuse oku-10. Masibhala laphayana sizothi u-A over hypotenuse oku-10, A over 10. Kepha sikabi nempendulo le esibiza phecelezi numeric. Sizothi u-10 times cosine of 60 degrees sithi A over 10 times 10. Sabo 10 labana basusana, u-A ulingana no-10 times cosine over 60 degrees. Nanto engifuna siyiqonde njalo uma usebenzisa i-calculator yakho, u-cosine ka-60 degrees uyafana no-1 over 2. Kusho ukuthi u-half, u-1 over 2 kuye lama-angles ka-90 60 degrees noma aka-180 lo esihlale sisebenza ngaye. Ningathatha i-calculator yenu nenze lento besenzile uthi 10 times cos 60 degrees uzothola impendulo yakho ka-5. Kepha kena ukuze senze kalula ngifuna nithathe lo mqondo lo nufake ekhanda njalo nukhumbule. Sizothi u-cosine, ngizophinda futhi nginibhalele lento bengiyichaza. U-cosine ka-60 degrees uyafana, ngifuna lento ababiza committing into memory, nizikhumbuza yona njalo ukuthi u-cosine ka-60 degrees uyafana
no half. Ngizonithathela i-calculator nje ngenibalele cosine ka 60 degrees ufana nokuthi u half, kusho ukuthi yebo u5 u10 uhalf ka10 ubani uhalf. Ngako njengoba ngibhalile kanjena. So sesingabuya ke masithatha uhalf sikhansela ngaye laphayana ucosine uyakhanseleka uyasuseka, u10 naye momdivide ka2 noma ngohalf uthola u5, kusho ukuthi u-a wethu u-adjacent wethu u5. Adjacent wethu manje sesinaye njengenamba noma njengenombolo eku5 phambi kwethu. Ningabala maningakholwa nibale nizinikeze isikhathi ukuthi futhi niqondisise nibuyele phezulu njengoba siqalile, niqale phansi nidlale ivideo niqonde. Sesiqhubeka ke sifuna ukuthola i-angle ka-B, sizasebenzisa u-sin 60 degrees. Ukhumbule ukuthi u-60 degrees u-B kuye u-opposite noma babhekene omunye nomunye. Yiphi esisebenzisa kusho sisebenzisa opposite over hypotenuse ngoba u-hypotenuse sinaye yena njengo-10. So sebenzisa uso, kusho ukuthi sosebenzisa usine. Usine yiyo trigonomic ratio yethu esizoyisebenzisa usine 60 degrees. Sin 60 degrees sizothi B over hypotenuse oku10, kusho ukuthi opposite over hypotenuse nakuya sibhalile lapha sothi 10 times sin 60 degrees over 10 times 10 over B times 10. Mazisusana laphayana sothi u-B times u-B is equals to 10 times sin 60 degree. Ungakwenza ngecalculator uthi 10 times sin 60 degree. Kepha uhlale ukhumbula njalo ukuthi usine 60 degrees naye ngifuna uhlale noma ungambala ngecalculator, uthathe icalculator yakho uthi sin 60 degrees uzothola i-ratio i-square root sika 3 over 2. Usine 60 degrees njalo uhlala ayi-square root sika 6 asika 3 over square root sika 3 over 2. Usine 60 degree ufana kanjalo, kufana nezinye nesika sin 30, sika sin 45, sika sin 90 zihlala zinjalo azisishintshi. Uma ungahlala uzikhumbula ekhanda kuzokusiza ukuthi ungasayisebenzisi i-calculator kakhulu. Sesizothi ke u10 times sin u10 times square root of 60 degree ufana nokuthi u5 times 5 time uma ususa u2 loyana noma udivide ngo2 uzothola ukuthi usine or u5 times square root saka 3 yiyo manjena u-opposite yethu esinayo u5 times square root saka 3. Njengoba sengishilo futhi ukuthi ukushwankathela nje kubalekile ukwazi ngekhanda u60 ubusin 60 ubusin 30. Ngizothi ngenze nje i-angle yama degrees ukuze sithole impendulo. Ihamba kanje. Ukhumbula kunelento esibiza i-90 60 30 degree rule esinayo njalo ku trigonometry. Masino hypotenuse nje laphayana ukhumbule ukuthi njalo u30 degrees wethu uyi-half yenumber noma uyi-half yenumber ka-hypotenuse. Khumbule lapha hypotenuse wethu beku-10, kungakho-ke abe u5 ulo wethu. Khumbula hypotenuse half kusho ukuthi u-hypotenuse u1 over 2. Hypotenuse over 2. Usine u60 yena degree wethu uhlezi ku half ka hypotenuse square root saka 3 over half saka hypotenuse. Nayo ke ngiyanibhalela kanjalo, kepha ke lokhu okunye esisazokuchaza masekuhamba isikhathi. Nayo into bengifuna siqonde ngebalulekile ngaphambi kokuba siqede ivideo leli lethu.
njengoba nibona sesibuyela le phezulu, usuyathola ukuthi u-half uhypotenuse wethu ube u-10, i-half ka-10 iwubani? Lapha ku-30 degrees u-5, leya 5 ebesinayo. Saphinda sathola futhi ukuthi u-60 degrees u-half ka-hypotenuse umtimes ngo square root saka 3, nangu 5 owu-half ne square root saka 3 ebesinaso.